Štrajk je uspio po drugi puta. Evo, danas smo... Nakon Dalmacije, danas smo ovdje u Osijeku. Ono što mogu reći prema prvim rezultatima, dakle ovdje u ovom drugom cirkularnom štrajku ukupno je, dakle, u osnovnim školama, u srednjim školama, na visokim učilištima sudjelovalo u štrajku 5000 zaposlenika. To je izrazito dobar odaziv, vrlo smo zadovoljni time i idemo dalje. Ići ćemo dalje još snažnije, još odlučnije i još ozbiljnije. Svakodnevno nas zapravo premijer, ministar Piletić, ministar Fuchs počaste nekom izjavom koja nam zapravo diže motivaciju. Pa ću ja spomenuti da je jučer ministar Fuchs rekao kako svi zaposlenici u sustavu obrazovanja i znanosti trebaju razmisliti o obmanama, o manipulacijama kojima ih zapravo sindikati žele voditi u štrajk. Ja ću danas reći da svi ovi zaposlenici ovdje iza nas jako dobro razumiju tko manipulira i tko obmanjuje. A manipulira i obmanjuje prvo ministar Fuchs. Najveća obmana je da je njemu stalo do obrazovanja, da je njemu stalo do učenika, da je njemu stalo do đaka. Da je njemu stalo do obrazovanja, onda bi u trenutku kad je trebao voditi brigu o ovim ljudima iza mene, kad je trebao voditi brigu o poziciji zaposlenih u znanosti i visokom obrazovanju, onda bi nešto radio. On je reformu koeficijenata prespavao. Znate šta je još obmana? Obmana je da je zapravo ovoj vladi stalo do obrazovanja i znanosti. Jer da joj je, onda ovi ljudi ovdje ne bi bili danas. Da je zaista stalo premijeru i vladi do koeficijenata, do položaja znanstvenika, do položaja zaposlenih u obrazovanju i znanosti, onda ne bi brzali ovu reformu koju su zbrzali. Onda bi se ta reforma radila pažljivo, precizno, temeljito. Ona se je napravila preko koljena. Ona se je napravila na način da je zapravo premijer instrumentalizirao cijeli državni aparat u stranačke svrhe. Mi to govorimo i ponavljamo jer je to činjenica. Sada, kada ga zaposleni u obrazovanju i znanosti na to upozoravaju i kada mu daju pregršt argumenata da ta i takva reforma, koju objektivno nije bilo moguće provesti dobro u vremenu koje je on to ostavio svojim službenicima da postave, da promisle i da stave na papir, sada ga lovi nervoza. Zašto? Pa zato što zna da je spušao reformu. Zato što svi ovi ljudi dobro znaju da je spušao reformu. Sada bi on štrajk lomio. Sada bi i ministar Fuchs, i ministar Piletić, i premijer najrađe da mi ušutimo. I najrađe da ovog štrajka nema. I zato se vrlo agresivno ide sa neplaćenjem dnevnica, zato se ide s vrlo agresivnom retorikom prema svima koji ovaj štrajk podržavaju. Ali znate šta? Danas im je ovdje ponovno poslana druga poruka. Nakon Dalmacije i Slavonija kaže neće ići. Nećemo stati i nećemo odustati. Dokle god imamo potporu ljudi, dokle god naši članovi žele da ustajemo, da guramo dalje, da idemo dalje, mi ćemo ići dalje. I poruka je, nismo mi ovdje protiv vlade, niti protiv premijera, niti protiv jednog ministra. Mi smo ovdje protiv specifične politike koju oni vode prema obrazovanju i znanosti. Nismo mi ovdje niti zato jer želimo podupirati oporbu, ne. Mi smo ovdje i bit ćemo uvijek uz naše članove na našim ustanovama iz razloga što smo uvijek i isključivo tu radi obrazovanja i znanosti, radi dobrobiti svih naših članova i radi budućnosti ove zemlje. Tu se kuje budućnost ove zemlje. Obrazovanje i znanost su budućnost ove zemlje. A to kada su radili koeficijente i uredbu su zaboravili. Zato
smo tu da ih podsjetimo. Hvala vam. Dobar dan, sve vas lijepo pozdravljam, drago mi je da vas vidim u ovolikom broju i odmah na početku ću vam zahvaliti što nas pratite, podržavate. Mi nismo ništa manje očekivali od ovoga što sad vidimo ispred nas i iza nas. Ministar Fuchs i državni tajnik Mamić mogu već sad početi raditi svoje statistike. Mi znamo kako će se ti grafikoni i slajdovi, kako će izgledati puno drukčije od ovoga što vidimo iza nas. Međutim, ovo je realnost. Ovo su visoko obrazovni ljudi, ovo je budućnost ove zemlje, ovo je ono što nama daje vjetar u leđa. A sve ostalo što oni budu frizirali, to nek bude njihova priča i neka ostane njihova priča. I kad ovdje pričamo, kolega Kroflin, kolega Stipić i ja kao Turalija, mi ne pričamo u svoje ime, mi pričamo u ime 30.000 članova ovih sindikata s kojima se uporno ministar Fuchs i državni tajnici sprdaju, svode na nekakvu osobnu razinu. Ministar Fuchs je, mislim, neki dan otprilike rekao, dečki su se malo zaigrali. Mi smo po njemu neki dečki koji se igraju sindikata, čiji su zahtjevi nerealni. Mi smo to poveli kao neku svoju priču. Mi manipuliramo. Da, doista, svi ovi ljudi iza nas su dokaz da mi manipuliramo. Mi smo vrhunski manipulatori. Evo, ja za sebe priznajem da sam vrhunski manipulator, što je u ime mog sindikata danas štrajkalo 75% članova, a još čekamo podatke iz 10 podružnica. Od 69 podružnica koje imamo u ovih 5 županija, samo u jednoj nije održan štrajk. Samo u jednoj. I to su podaci koje mi iznosimo realno i to su podaci koje nama povjerenici donose s terena. A ono što oni pričaju, zna se da pričaju iz nekog razloga jer su nervozni. Negdje prije sam rekao, Laki je malo nervozan. Svi malo stariji znaju o kojem je filmu riječ. Doista su nervozni, jer da nisu nervozni ne bi nas pratili s tim tiskovnim konferencijama iz dana u dan i ne bi pokušavali stalno nametati 300 pitanja. Koliko su nam plaće rasle? Da, plaće su rasle, to nitko ne spori. No nezadovoljstvo koje mi imamo ovdje i na terenu je ono što će nas dovesti na kraju na Jelačić plac. Tamo će nas prebrojati, tamo će vidjeti krajnji ishod ovih naših akcija. I hvala Slavoniji, hvala Dalmaciji, mi idemo dalje, mi se vidimo u 3 iduća kruga diljem zemlje u idućem tjednu. Mi ćemo ovo napraviti prije Uskrsa, mi ćemo zaokružiti priču i ta priča će biti dobra zahvaljujući vama, a ne zahvaljujući čelnicima sindikata i vodstvima sindikata. Hvala Slavonijo, i sam sam Slavonac i mislim da ćemo večeras zapjevati i zaplesati Bećarac. Hvala vam još jednom. Zapravo, evo, sve je manje više rečeno i vidite i po našem izrazu, na našim licima, vidite dakle da imamo razloga biti zadovoljni. Nismo se mi ni pribojavali odaziva u Slavoniji. Znali smo da imamo tu vrlo respektabilan utjecaj. Znali smo, na primjer, dakle, sindikat Preporod koji trenutačno vodim djeluje u 95 ustanova. Ja sam mogu reći da samo u 2 ustanove nije bilo tih 95 štrajka i to me čini izuzetno ponosno. I zato, dakle, mi naravno ovo sve doživljavamo kao jednu maratonsku disciplinu. Mi smo, dakle, danas tek na drugoj dionici, tek na drugoj postaji. Nas čekaju još, dakle, ovakva 3 događanja i mi smo sigurni, dakle, da će ovaj pritisak samo rasti. Svi oni koji misle da to neće biti tako, neka i dalje misle, neka i dalje zbrajaju, ali vjerujte, dakle, ovi podaci s kojima vam izlaze nas trojica, dakle, to su podaci koji dolaze od konkretnih ljudi s terena. A dio tih konkretnih ljudi danas je i ovdje. To je ono što ovi sa Svetinca ne mogu s tim izaći. Dakle, oni izlaze sa nekim brojkama, kažu neki copovi i ne znam kako, popovi, kako se to već zove, nije ni bitno. Važno je, dakle, da pritisak koji mi stvaramo već tjednima, da taj pritisak, dakle, on ne stagnira, on dapače ima rast, a mi znamo dokle ga želimo dovesti. Znamo to od prvog trenutka. Naravno da s jedne strane ti isti koji nas podcjenjuju, a neka to nastave i dalje tako raditi, velika im hvala na tome,
i ako bi trebao zapravo se odlučiti što je nama veći vjetar u leđa, vi koji nas ovako lijepo pratite ili oni koji zapravo izlaze iz dana u dan sa nekakvim vijestima bombastičnim, sa nekakvim najavama o zapravo tome da se naš štrajk polako gasi, da on polako nestaje. Hvala, dakle, ja bi se teško odlučio tko je tu daje veći vjetar u leđa ovome što mi radimo. Dakle, danas već rekoh, taj statističar sa Svetica, taj štrajkački čato, dakle Stipe Mamić, on to dakle iz dana u dan prebrojava i čini mi se da na kraju, kako on tako nastavi prebrojavati, na kraju će biti nula. Dakle, nula. Mi više nećemo ni postojati na kraju, no ja sam siguran dakle da zna on jako dobro i prave brojke i zna jako dobro da će se tu itekako imati što zbrajati. Hvala dakle svima onima koji su danas u ovom štrajku u ovih 5 županija sudjelovali. Osobito hvala onima koji nisu naši članovi, dakle ne članovima sindikata koji još uvijek ne sudjeluju u ovim našim aktivnostima. Njima hvala posebno. Mi smo sigurni da iza ovih zahtjeva stoje mnogi. Da nismo u to sigurni, vjerujte, dakle, ne bismo ni mi imali tu snagu, jer mi našu snagu crpimo, dakle, iza ovih naših kolegica i kolega. To su konkretni ljudi, to su konkretne životne sudbine, to su oni koji znaju da i ne žele se pomiriti s time da radnik u obrazovanju, da radnik u znanosti bude manje plaćen, manje cijenjen u odnosu na onoga s kim se po svom radnom mjestu može uspoređivati. I to je poruka ovog štrajka. Ne, mi nećemo zato posustati, jer mi boreći se za naš primjeren položaj naših koeficijenata, mi se zapravo borimo da to obrazovanje, da ta znanost bude nešto važno u ovoj zemlji. Da stvarno oni najbolji se odlučuju za zvanje učitelja, nastavnika, sveučilišnog profesora, a to ne možemo osigurati ukoliko ne bude primjeren položaj tih radnika, dakle u sustavu plaća u javnim službama. To definitivno nije. Jednako traljavo kao što nas sad prebrojavaju, tako su prije toga traljavo obavili posao izrade tih novih koeficijenata. Mi cijelo vrijeme govorimo, ljudi moji, dajte nam kriterije. Evo, ja to i ovdje ponavljam u Osijeku. Pozovite ovu trojicu ljudi, dajte da mi vidimo temeljem kojih kriterija ste vi napravili, došli do tih koeficijenata. I znate što nam odgovaraju? Ništa nam ne odgovaraju. A znate zašto ne odgovaraju ništa? Zato što nemaju nikakve kriterije. I to je istina o ovom poslu. Nemaju kriterije. Ako imaju, ajmo na vidjelo. Nemaju. Prema tome, dakle, mi ćemo nastaviti dalje. Vama svima, dakle, još jedanput hvala. Slavonija se još jedanput zainatila, a evo već sutra smo mi u Istri, u Primorsko-goransko, dakle Ličko-senjska županija, idemo na zapad Hrvatske. Ja sam siguran da će i zapad povesti se za istokom i da ćemo i tamo imati jednako dobre rezultate. Hvala svima.